uheruka ibihembo bitangwa n'ikinyamakuru France Football. Mu bagore kambayeho mbera iyi Ballon d'Or yegukanywe na Alexia Putellas yubatse ikipe ya Barcelona y'abagore. Uyu mugore mu mwaka ushize w'imikino yatsinze ibitego 37 anatanga imipira 27 ivamo ibitego wenyine byose no wabikoze. Putellas yageze muri Barca muri 2012 afite imyaka 18 gusa y'amavuko. Icyo gihe yaravuye mu ikipe ya Levante amaze gukina Barca imikino irenga 350 yose. Naho nyakubahwa Lionel Messi Andres niwe wegukanye Ballon d'Or mu bagabo. Messi ni Ballon d'Or ya karindwi atwaye mu mateka ye, akaba ari iya kabiri ikurikiranya mu gihe yaherukaga gutwara nyinshi cyagiye kuva muri 2009 na 10 na 11 na 12 zose uko ari yarazitwariye zikurikiranya, ntabwo yaherutse kongera kubikora. Akaba rero yisangije akagego ko kuba ari umukinnyi wa mbere ku isi kandi wenyine rukumbi ufite imipira ya zahabu 7. Amateka igaragara yuko hari n'igihe nta n'undi muntu wazayakora cyangwa se azayakora binagoranye. Muri itangwa rya Ballon d'Or rero umunyafurika wa Jafi ni Mohamed Salah wabaye uwa karindwi, naho uwitwa Riyad Mahrez n'umunyarigeria yaje ku mwanya wa 20. Messi yegukanye Ballon d'Or afite amanota 613, yakurikiwe na Robert Lewandowski wagize 580, mu gihe Cristiano Ronaldo yabaye uwa gatandatu. Messi yishyuje ino Ballon d'Or abikesha ibitego 30 yatsinze muri La Liga mu mwaka ushize w'imikino, dore ko ibyinshi bamuhembe yabikoze akiri muri Barcelona, muri Paris Saint-Germain arimo gukinamo ubu ngubu nta kintu yari yakora wenda cyamuhesha icyimbo gikomeye, ndetse anabikesha igikombe cya Amerika, Copa America yatwaranye n'ikipe y'igihugu ya Argentine, bikaba n'icyo cya mbere yaratwaye mu ikipe y'igihugu. Lionel Messi no ku musozo mu gikombe cy'Amaguru kizaba mu kwa kabiri k'umwaka utaha, ikipe ya Chelsea izatangira muri kimwe cya kabiri yo na Palmeiras, mu gihe RB izaza mu mugabane wa Afurika yo izatangira hasi ikina na Montreal. Ejo nibwo byemeje ko idasubirwaho ko Ralf Rangnick ari umutoza w'ikipe ya Manchester United agateganyo. Uyu mutoza rero bamwe mu bakinnyi b'ikipe ya Manchester batangiye kumubwira ko atagomba kugwa mu cyaha, yabyise icyaha cyo kudakinisha Cristiano Ronaldo nk'uko Michael Carrick yabigenje ku cyumweru bakina na Chelsea. Rangnick kimwe Cristiano Ronaldo yinjiye mu kibuga asimbuye. Rangnick ko ngashobora kudatoza Man U ejo bundi kuwa kane ubwo izaba ikina n'ikipe ya Arsenal kubera ikibazo cya viza ndetse n'ibindi byangombwa byo gukorera mu gihugu cy'Ubwongereza. Bityo Carrick ngashobora kuzayitoza, ariko mu mwaka w'imyitozo bakina na Crystal Palace ashobora kuzaba ariwe mutoza mukuru. Ndabona isaha zigeze, mwanafunzi reka mbifurize umunsi muhire, ndetse ahangaha ibindi biganiro byacu bya siporo.